الحمد لله أنزل في كتابه سورة الجمعة تعظيما وتشريفا لسانها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر تبع الله على قلبه، رواه النسائي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه في صلاة الجمعة، فإن صلاتها واجبة على المسلم الحر البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي عن الآثار المبيحة للتخلف عنها، والمريض والمسافر وغيرهما. وأقل عدد تقام فيها الجمعة 12 مسلما بدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يوقف الخطبة حين ينصرف عنه الصحابة خوفا منهم أن تنتهي التجارة وهم في صلاة ويستد بهم الجوع. قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أيها المسلمون، اعلموا أن العلماء أجمعوا على أن صلاة الجمعة فرض عين، واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليتبعن الله على قلوبهم وليكتبن من الغافلين. الحمد لله رب العالمين. yettore wodani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tippindo ka deftere makko ngol ɗo cortewol wiyetengol suratul juma, fi mawningol fiyaki juma on e teddingol fi makko. nden seedi to ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorɗo mo rewali sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. kanko tun rewete nafa, kanko tun ronkete rewede lor. eɗen jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala taw gollen waɗa bani adam, waɗa ɓurɓe teddude ko tagi kon, ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ni wala gadi karramna bani adam. o tagi on o waɗi en bani adam feƴƴaali ɗum ko waɗi en bani adam on o waɗi en julɓe. eɗen jarna Allah weltanomo, yettamo immorde oɗo nimal islam ko nema ɓurɗo mawnude e nemaji ɗin waɗede gonɗinɗo ɓawde on tigi taga waɗa bani adam. ko ɗum hara eɗen jarnamo, eɗen weltano mo, yettamo immorde oɗo nema. eɗen seedi to oɗo jeyaɗo makko Muhammad ko jeyaɗo makko nelaɗo makko mo neliri yurmede wonande ndeɗo tagore. makko e maako makko selluɗo wondema kala on accuɗo jumaji tati, kala on accuɗo jumaji tati o juulali ɗe hara ko hoore welsidare, ko alda e nganto jaɓiniɗo Allah subhanahu wa ta'ala udda e ɓernde makko nden. ko gonɗinal ngal natirta ɗon o udday ɗon tawa dambugal ala. ko imam Nasai woni ɓe yaltini hadisi on. eɗen torano ɗo kisiye kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko, yo Allah weltano kala weltaniɗo sahabaɓe makko ɓe, yo Allah tikkan kala tikkanɗoɓe. e kala ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñande Allah roni leydi muɗum ndi, yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗo e iwtirɓe ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe muɗum ɓen. kono yo jebbilir ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ko mawɗo, ko tedduɗo, ko hulɓiniɗo hulemmo. ɓolugol mo ko waggol yamiroje ko yamiri kon embere ko waawi kon, rento kala haɗoreji ko rentini kon, pottito ko inni ya pottito ko,
battoɗa ko indiya batto kon ɗoftomo iwtira ɓaawo nelaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam wano woniri non o neli oɗo nelaaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wonande yurmede wonande en fi andingol ɗen gaɗo dina wota en wonu majjuɓe wota en wonu ronkuɓe andude ko honɗum tagana ɗen adda ɗen e hoore ndiɗo leydi ɗum noon kanko allah subhanahu wa taala kanko o eɗen jarnomo e ɗin ɗon nemaji eɗen toromo yo hawrindinno en e iwtirgol ɓaawoɗo annabijo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo teddude annabaɓe aray ɗoftomo kanko ɗoftode laaɗon o indi ko ono yo jebbilir tabite immorde ɗiɗo wawtuji tabiton juulugol nde ɗo julde wiyetede juma ande julde juma nden ko waɗɗi ɗum o farilla wonande kala jebbiliɗo dimo hara ko hellifaɗo hara kadi ko holuɗo wona wonɗo e wayasol juma ara waɗɗike mo tawi neɗɗo on ko hellifaɗo ko dimo ko holuɗo haray juma no waɗɗimo tawa kadi mo hattani yewgol haaka juma on juuleteɗo iwgol ka makko suudu makko ya haaka juulirde tawa mo waawi ɗum himo hattani ɗum ɗon haray e juma on no waɗɗimo haray mo yeewi immorde kala ko innete kon ngantoji dagiiɗi tultugol e oɗo juma wano nawnare ma ɗum wano seteyagal e ko hinaɗin ɗo wonande ngantoji tawtori arata ɗin ɗon ko nganto dagiiɗo wonande tultugol o inni noon ko ɓuri famɗude e ko de wawata darade no ɓeeɗo addiri noon wondema ko daroto ko heɓoto ko yimɓe 12 so ɓen ɗon heɓike hara e juma waɗɗike ɓe e nder on ɗon nokku e kun ɗon koɗolu ma e on ɗon secteur jebbiliɓe dalilu maɓɓe on ɓe wi wondema ko nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam darinono kutuba on sayi seteyagal ko ɗum woni marchandise njulaɓe ɓen naati e madina nde ñande tawi yimɓe ɓen no weela no tampi moƴƴa on sayi nde ɓen ɗo ngari ɓen ani hito sete wongol tawi gurgurure nden buy maɓɓe immi yewgol jaɓɓo ngol ɗo setewol julayagal ma julaɓe ɓe acci ko nelaɗo kutibata ko ha lutti 12 e maɓɓe ko ɓen ɗon luttunoɓe immari ɓenni ko kamɓe ɓe waɗi dalil e oɗo ɓay ɗum 12 luttino ɗon nelaɗo sallah sallam tawi ali kutuba mum mbiyali e fuy haray ko ɓeeɗo wawata wonde si tawi yimɓe ɓe wawa juulude juma kono ko feere maɓɓe juma on si tawi ɗum heɓike heɓike kutubowo e noddinowo e heɗotoɗo haray juma waɗɗike ɓe gila toto juma no waɗɗi ɓe dalilaji ɓurɗi marde doole o inni ɓeeɗo ɓe ettinelaɗo sala sallam nde kutubude ɓe hawti e jaɓɓoyagol setewol ngol sabu oɗo julayagal sabu tawi heege ngel satti e maɓɓe ko ɗum sa subhanahu wa taala wi ka deftere makko teddude wosi ɓe yii julayagal ma ɗum beleɗe ɓe immoto ɓe hawtoto heña ɓe doga ɓe yaaya ɗum ɗo
ɓe yaha e ɗum ɗon ɓe acci hiya dari anniraɗo on sallllahu alayhi wa sallam. ko onon yo jebbiɗe ande ɓeɗo karamokoɓe ɗeɗo mofte ɓe moɓoliri ko ɗum woni ɓe fotti wondema oɗo juma no waɗɗi goto kala wona fardu kifaya ko fardu ayn o goto na ayndugol si ɓeɗo waɗi haray anko ma kon fukkike. no wodi farillaji goo si tawi julɗo e goo daranike haray ko lutti kon fukkike an e ma, kono oɗo julde juma wona non woy fi an jama luttuɓe ɓen ɓe juuli an e juulaɓe haray no waɗɗima ɓe dallinori hon ɗum konngol Allah subhanahu wa ta'ala ko inni ɗo ya ayyuhalladina amanu kono yo gonɗinɓe si tawi julde nden noddinanama ñande juma yacce hawjo yahon faade e jantagol indel subhanahu wa ta'ala. terte kala golle ko wonno ɗon e gollude yahon nuuto ɗon noddaanu ko nodda ɗon kon ɓay ko onon nodda o inni wadarul bay terto ɗon ngeygu terto ɗon kala golle ko wonno ɗon e gollude ɗo Allah subhanahu wa ta'ala addi ngeygu kono na ngeygu tum ko kala on tigi golle ɗe woni e gollude si juma on noddinanama haray koyo nooto ɓayno harmani jebbiliɗo gollugol fewndo waɗudu juma o no harmani mo gollugol golle fewndo kala golle ɗe waɗi ɗon hara ɗen ɗon no harmi no way wasi ko beere o yeeyi ma no way wasi riba o ɗaɓɓiri foti o yeeyi ma o soodu ma o golludu ɗum ɗon hino harmani mo waggol golle fewndo ka juma on juuleteɗo ko ɗum ara rentagol watana ila tabita hara weltidaki e nder oɗo wagutu wiyeteɗo juma ko moƴƴere molanande ko kanko woni juldere nder yontere nde ko ñande ko jumare nde woni julde muɗum nde ko ñalande teddude nde marde teddugal ka Allah subhanahu wa ta'ala ka julɓe ɓe wano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makiri non kadi dargal darata ko si wona ñande juma non aray ko rentagol yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala tenti ñande juma kadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ni terte ngeeju ko ɗum ɓuri o moƴƴande so laati kay ɗon andi kono ko so andi so ganda ara ganda ko ɗum moƴƴani o ko ɗum ɓuri o moƴƴande mon innayi si on tigi yeeyi ma o golli o heɓi buy haray ɗum hino moƴ kono haray ko yaagol ka juma ngol hay si tawi on tigi o perday on kiliyan ɗon ma ɗen ɗon golle haray ko ɗum ɓurani mo moƴƴude non rento ɗen e weltindagol ndeɗo ñalande ko mawnude ka Allah subhanahu wa ta'ala ko du'ande tambitede jantagol inde Allah jangol qur'ana e juulugol e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɗuɗɗingol juulugol e nelaɗo salatul ibrahimiya e nder ndeɗo ñalande wano ɓan noon kadi e jangol suratu Kaf banni wondema mo jangi tortewol kaafingol e nder ñande juma Allah danday mo oɗon kefeero wiyeteɗo Masihu Dajjal o wi oɗo juma ko waɗɗi ɗum won Allah subhanahu wa ta'ala addiri ɗeɗo ayeje ni won waɗiri ɗeɗo ayeje ko wonde ko dalil ko waɗɗa juma on hino waɗɗi wonande jeppiliɓe ɓe annon ko wiyete ko waɗɗi ko farilla si tawi a acci a nangete
kita yo wadi hina mari baraji e odo maako ne raɓe sallallahu alayhi wa sallam kamɓe maaki wallahi ɓe wondiri hay si ɓe maakuno tum ɓe wondirama ɓe maaki wallahi ma haɗito ma acca ma rento ɓen yimɓe tertotoɓe oɗo juma har haaju maɓɓe alani ma ɓe rento ma ɓe acca si tawi noon ɓe waɗali ɗum ɓe rentaki ɓe accani ɓe woni toujours ɓe continue tawi ɓe juulata juma maahi ɓe welsidi e mayre Allah udday ɓerɗe maɓɓe ɗen Allah notay udda ɓerɗe ɗen on sa yo windaɓe ka makko ko ɓe welsindiɓe ɓe winde ka Allah subhanahu wa taala ko ɓe welsindiɓe haray si wonti windama toon haray o heɓi ayyiɓe hara o heɓi ko wiyete kon masibo ɗum no yo Allah dambe oɗo juma ko welo ko feeto wonande julɓe ɓen ɓe hana welsindade mo se ndaari noon hannde en tawa julɓe ɓen no welsindi oɗo juma fewdo juma a tawayte rawje ɗen no heewi ma ɗum makitiji ɗin ma cuuɗi ɗin tawa ko worɓe ɓay ko sonnaɓe ɓen wonina farilla e maɓɓe kamɓe eɓe newnana argol kono kadi si ɓe arali kamɓe felore jokkaɓe kono worɓe ɓen si on tigi ko gonɗinɗo ko helli faaɗo ko hoɗuɗo haray juma no waɗɗimo so warali haray felore ɓe jokkimo felore nden noon ɗo na enen woni felo sona felore meɗen jokkimo felore Allah ene laaɓo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon wakkilo ɗen fiyoɗo waɗu ma nde ɗo yontere sa golli yontere nden fof wakkiloɗa fewndo ɗum ɗo fewndo oɗo waɗutu kadi na ñallal ngal fof ko saangahu ɓurata préparation ma ɓurata leyre ɗiɗi fiyoɗo juma ɓay ɗum ɓurata ɗum ɗon haray koya wakkilo wota perdin moƴƴere ma nden e nder ɗe oɗo leyre ɗiɗi wonno no gasa ko ɗon Allah weltoraynoma o hokke aljanna o dande yiita o waɗa barke ko gollatako ray jumare nden julɓe ɓen no welsindi e mayre ko ɗum waɗi ha tawi bandiɓe ɓen kadi jokki ɓe ɗum ndaari hannde a yaltinoɓe misikki ɓen koye jumaje ɗen ɓe moɓodirta ɓe yaltina ɓe terti ñalaɗe luttuɗe ɗen fof hakke ko Allah ko jumare nden mawni kon ko tawi ko nden ɗum woni teddude tawi ko lundiɓe Allah ene laaɗo kono julɓe ɓe mettinirta koyo ɓe heɓu metta fuye ma ɗum ko ɓe heɓu o choc waɗi tawi ɓe yaltinayi ko ɓe yaltinta misikkiji maɓɓe ɗi koye jumaje ɗen joni ɗum noon ko yawagol julɓe ɓen no yawagol julɓe ɓen wano koko feƴƴi ɗo oɗo jiwo kañum e oɗo kefeero ko ɓe inni kon ɓe jombiniri ɓe yehi ka église ko yawagol julɓe ɓen noon ɗum ko yawagol julɓe ɓen noon hollugol julɓe ɓen koɓe hus ɓay si tawno ko kamɓe hara ko kamɓe hefre ɓe ɓen kamɓe nodditiɓe ɗon ka heefre guérité kamɓe wanno hara ko julɗo wanno ɗum anno ɓe nangay ɗum mawɓe makko ɓen accantano hara no waɗiri noon hara ko julɗo waɗirno noon kamɓe mo ke kaso ɗum noon julɓe ɓe mbay ko kamɓe ɓe wawama ko ɗum waɗi sina ɗum leydi ndin ko 95% de muslima
woni e mayri hayno wona ko hefere ben kon 5% non na ɗum few jayno e hoore leydi ɓeeɗo wota julɓe kadi ennu koye diina ɓe woni koye fenande ɓe woni na e diina bo wala ɓaawa si wona diina l'islam kala qirritiiɗo heɓe mari diina hara ɓe yalti diina ɓe ala diina few wona e diina ɓe woni na e saria ɓe joggi hay siko hara sino ɗum no hara ɗum no harano dagino ma ɗum hara ka bonano gila ñande nelaaɗo sallah sallam ari nela diina maɓɓe kam boni hay si ɗum ɗon waɗano kadi ɓe nelano ka yimɓe ɓen fof annabi isa alayhi salam koye bani israil tun o nela na yadunan fo o nela sina israil ankoji haray diina sifur moƴƴana haray an a tawaka nder ton ko nelaɗo sallallah sallam nela yaduna on fof julɗo en ɓe amday ɗum hara ɓe girritayi ka ɗo diina maɓɓe ɓe ala doole kono noon na girritagol diina kam wona diina ko kefeeru allah ɗo diina wala so wona diina l'islam innam no jeeya e sarti ma e yaltinoji l'islam ɗin angal girritagol hefer ɓen ko hefer ɓe ñinnugol diina maɓɓe kam ñinnugol e ko ɓe woni koɓe mum e bandiyagal maɓɓe gal aray wona e diina ɓe woni kamɓe tigi ɓe andi ga wano anduɓe maɓɓe heɓe andi na e diina ɓe woni koye fenade ɓe woni ɗum noon haray julɗo wota girritano ɓe ɗum wona e diina ɓe woni koye hoore fenade wona wiigol diina maɓɓe gan kay ko ɗum no yamiri diina honka ko diina allah ini inna diina inde allahi al islam diina kanko allah ko l'islam ila sallallahu alaihi wasallam be maki kadi nanata inde am na al yahud na an nasara wona majus wona ɓaleejo wona boɗeejo nanata inde am ronkammi gonɗinde si wona ko waade yiide أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله المنعم علينا بصلاة الجمعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها المسلمون يستحب لحضور صلاة الجمعة الغسل والتجميل والبكور إليها والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. إخواني الأعزاء، احرصوا على أداء صلاة الجمعة، فهي تفتح بخطبتين ثم ركعتين، فلا تتأخر عنهما بالانشغال بالعمل أو التجارة وغيرها، فإذا تخالفتم عنها لم يدركها بصلاة الظهر ويخشى أن تكونوا من الغافلين عنه عند المولى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. yettore wodani Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala oɗo nemin ɗo e dow meɗen oɗo julde ko wiyete julde juma. Eɗen seedi to ala reweteɗo e gonga nafa rewɗon lorram rewani sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala, kanko tun rewete nafa, kanko tun ronkite rewede lor. Oɗo Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en waɗi en bani adama, waɗi en julɓe, weltoren ko waɗi en julɓe kon ne en geɗaɓe meɗen ɓen ɓe weltora l'islam o, hara ɓe weltorali goɗɗum ngo, ɓe yiyani ko goɗɗum ngo ɓuri teddude, ma ko ɗum ɓuri mawnude, ma ko ɗum ɓuri yeɗɗude. Weltorgol kefeeru, yaltugol en wongol gonɗinɗo ha gayna yalta e nder gonɗinal naata e kefeeru, weltora ɗum ɗo. Ne en ɓeɗo geɗaɓe meɗen hoore kaɗo diina l'islam, andinen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala
andinen ɓe annabijo makko on sallllahu alayhi wa sallam, andinen ɓe karamokoɓe e darinoɓe fii ka ɗo dina e dariɓe ha hande, andinen ɓe ɗum ɗo tawa ko ɗum woni ko ɓe weltor. Si wona ɗum no ñiddi no saltiɗi nde neɗɗo weltorta kefeeru yaagaako. Kefeero o sayi wonɗa julɗo yaaɗa hakkunde ɓeeɗo heferɗo, ko on sayi andata ko l'islamu teddi kon, ko l'islamu yeɗɗi kon. Hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala oɗo waɗuɗo en julɓe, o waɗalen kefeerɓe, o waɗalen bani waɗuɗo en jeeyaɓe en mofte nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, mofte ɓurɗe teddude, ɓurɗe moƴƴude. Wano Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala inni on laatike onon mofte ɓurɗe teddude, ɓurɗe moƴƴude yaltinanaɗe yimɓe ɓen, sabu honɗum iɗon yamira ko moƴƴi, ɗon haɗa ko boni. Si tawi noon on yamirta, on haɗata. Eɗen seedi to Muhammad ko jiyaɗo makko, nelaɗo makko, mo nelidi rummede wonande nde ɗo tagore. Eɗen toranowo ɗo kisiye kanko e ɓeygore makko e sahabaɓe makko e kala ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñande Allah ɗon leydi mo ɗumde ko non yo jiyaɗam. Hino yiɗana neɗɗo on ndeno imo warake juulirde ñande juma ko lootagol longal, lootanagol juma, o labintino ndaara coñci makko ɓurɗi labeede, ɓurayɗi mo welde ɗi, o watta o ɗin wara ñande juma. O waɗa urnatere simo mari wonande gorko sonnajo no harmani mo o waɗgol urnatere ala ko juulirde. O dawa argol ga juulirde, o dawa ara wonali leetuɗo, o ɗuɗɗina juulugol ene nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. O ɗuɗɗina wanno fel wondema mo ari e juma on ka sanga arano, aray mo mari kado wano ittuɗo ngeloba sadaka. Wani sanga ɗimmo on aray mo mari baraji ara ɗin ɗon ko kado wano ittuɗo nagge, ka tammo wano ittuɗo dammol, kanayabo wano ittuɗo gertogal, ka jooɗo wano ittuɗo wofonde. So ari o tawi imam jawi ka gangunan no kutubude, aray kadoji ɗin nden ñande lanni ko jonnete kado ko, aray ko jooɗagoleɗe o kutuba o, aray malaikaɓe arnoɓe windugol ɓen ɗon aray kamɓe kadi ɓe ñobbi kayitiji maɓɓe ɗin hiɓe jentade kutuba o. Moni dawgol ngol ma argol lawgol hino ɗaɓɓa ko yiɗa e ɗuɗɗingol juulugol ene haɗo sallllahu alayhi wa sallam, salatul ibrahimiya. O inni sabu hino e on ɗon juma sanga leere ma tan, o inni hawrondirta e on ɗo jiyaɗo jebbiliɗo, tawa neɗɗo na shirkanowo Allah subhanahu wa ta'ala, ko gonɗinɗo, ko mara woɗa, ko hina sari on ko woninimo kon, haray mo juulude maɗum himotorade Allah subhanahu wa ta'ala, si wona Allah huntanaymo on haaju mo o tori ɗon, huntanaymo on ɗon haaju mo o tori ma mo mowli. Kono noon aray ɗaɓɓugol yo du'a mum o jaabo on tigi o etoto o gonnina Allah subhanahu wa ta'ala, o laɓɓinana Allah. Ɓaawde laɓɓinani Allah, o ɗaɓɓa ko dagi ko nafoto kon tawa ko dagi, ɓaawa ɗum o waɗa noon sababuji ɗin o toro Allah subhanahu wa ta'ala jaabinana ɗum no ɓuri.
yaagol tawa continue waawi ɗaɓɓude duwaneede ɗum kadi nayo habbo be o duwane ɗon maynugol si duwaka ɗon awa mi torike ɓe ɗo duwa ɓe duwana hakkila la nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wondema duwa neɗɗo siɗɗo makko e ɓaawo makko ko jaabotoɗum na ɓe si jama on hawtuɗo ɗon tun goɗɗo doyi fo wammin goto kala ko yo duwa cotorike duwa kanko tigi o wakkilo o duwano hoore makko o toro Allah subhanahu wa ta'ala o ɗuɗɗina tubugol rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah wa atubu ilayhi ɗuɗɗina ɗum ɗo ɗuɗɗina wigol la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ɗuɗɗina ɗum ɗo ɗuɗɗina juurugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala hoynanaymo piiji ɗin newinanaymo piiji luttuɗi ɗin waɗay ɓernde makko nden tawa ko nde deejude tawa ɓernde makko nden no tabiti kono wano Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon ko jantore Allah nden tabintinnata ɓernde nden e jantagol inde Allah on tigi toujours tawa ɗengal makko ngal ino peccidi e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala tawana ko kawyago ko wurta ko fewde e aduna ma ko fi balo ma sonko sifa waɗan ɗin ɗon piiji ɗum noon tawa Allah subhanahu wa ta'ala emo anditi Allah soono wo soono andi ko Allah tagimo waɗanimo kala fo waɗete ko accimo kadi fewndo ɗon se okkimo cellal okkimo nemaji ɗin fo waɗanimo ngal ɗo ɗengal ngal ɗo woni e makirde waɗanimo noppi waɗanimo hundu waɗanimo ɗiɗo piiji fof tawa himo anditani ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala imo jarnirde Allah ɗin ɗon nemaji ko Allah waɗanimo okkimo nema mara nema ɓeygure nema cellal tawa himo anditani ɗum ɗon Allah tawa o yettira ɗum ɗon Allah o bewirta ɗum ɗon o yedde Allah o mawnintino e hoore Allah subhanahu wa ta'ala tawa himo wullito ka Allah toujours wulla ɗaɓɓa ballal immorde Allah subhanahu wa ta'ala oyni neɗɗo on o wonata himo dari himo juula ma himo toro Allah subhanahu wa ta'ala si wona so hawronire on ɗon waɗu ko Allah jaabinanaymo ɗum noon ɗaɓɓutugol harmo ko ɓen no yewti nokkeli boy fi oɗo waɗu ɓenni ko fewndo ka juma ma ko hakkude kutubaji nen ɗiɗi ɓenni ko hakkude ko si alansara juulama ɓenni ko aɗa alansara jon noon sa waɗi ɗum gila bimbi a hawrondiray e waɗu toon a majjodirta e makko kono yo siɗɗi an teddu rewɗe himmire ga e tottugol oɗo julde juma woni taway ɗon weltori tawa hiɗon teddini Allah subhanahu wa ta'ala waɗani on ɗum fiyo baraji moɗon ɗin ɓeydodir fiyo bakkatuje ɗin monto fiyo won moƴƴuɓe fiyo on hawrodire makko tawa himo weltani on onni sabowon ɗum oɗo juma julde juma ino udditire kutubaji ɗiɗi ko ɗum woni ko nde udditirte nde timminire darɗe ɗiɗi wotawan leetu ga e nden ɗon sabu sokolirgol ɗon golle goo maɗum e njula yagal sabu sokolirgol e golle ko accoton ɗo golle fi aduna ko lannata accon ɗum ɗo yahon tawa on sokoliraga e ko o naɓorton kon e ko hina ɗum si tawi on lundike nde ɗo julde juma si tawi neɗɗon o tulti nde ɗo o wawata ko hewtitorde ɗum juulugol fana haray laawike mo haray nden ɗon on ɗon juma laawike mo ɓayno mo laawi o juulay koye fana on kono noon haray baraji juma on haray o wawata heɓude ɓurin haray no hulanamo
ɓen waɗoɓe ɗum ɓen welsindotoɓe ɓe tulta waɗojuma wota ɓe winde welsindiɓe ɓen ka Allah subhanahu wa ta'ala ka ɓe winde welsindiɓe ka jomiraɗo hefɗo fiyake yimɓe ɓen fuu tawi ko kanko fiyakeji ɗin fof koye makko ruttoto hay fuu wawata zortade wona e wolonte yagal mum ma kañum tum wona indépendant ɗum wawa wona hay fof ko e leykol ngol mak e gol koye e nder kurungol makko ngol wawata wonde on noon on Allahjo wawɗo noon nangatamo ngorre nangatamo soƴƴagol wona ngorre on ongata sakkoɗano sakko wona goɗɗum go waɗay tawa hari haqqille makko ala e ɗum ma ɗum himo gongnoma himo jokkuno goɗɗum go hay fu o mara golle goo si wona golle tagore Allah nde tagore makko nden hay fu wirnanakimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon ɓay ko non woniri haray an neɗɗo on ko ya wakkilo dewal ngal o falle e mangal kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko falle e ma kon ko ya jogito wakkiloɗa anda ko sabu ɗum ɗo tagiraɗa addiraɗa e hoore ndi ɗo leydi anda kadi ko hawnde wurata iɗa reeni siɓɓe men ɓe wonɗen e naɓde ɓe ñande o e naɓde siɗɗo men ɓeɗo wona goɗɗum goo ɓe waɗi ha tawi ɓe yahi enen kayna goɗɗum goo yoɓuɗen ha tawi hiɗen wooda ko lajangal woni hewtali ɗum noon mbawa lajangal hewtali ko ya wakkilo ɗaɓɓa njooɓa moƴƴa ɓay yaadu ka fokkituɗa ɗon no woɗɗi a artoyta haray ko ya ɗaɓɓu njooɓa ɗo e lawade gañiɓe ɓen fof gañiɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni radiyallahu annum ko ɗo ɓe rewi ɗo Allah wi weltanike ɓe ko hawre leydi ɗo ɓe rewi ha ɓe weltana ko wana noon kadi tikkana ɓen kadi ko hoore ɗo ɓe rewi ɗum noon wakkilo ɗen tabiten e hoore nde ɗo defte Allah e oɗo sunnaniraɗo sallallahu alayhi wa sallam jannen ɓeɗo geɗal ɓe meɗen diina andinen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala so wona ɗum en nisay ka nise nafata say ni yiɗa perda ɓiɗɗo ma tawi mapaton no ɓiɓɓe meɗen ɓen jangira towa heɓa diplôme ji jillidiren ɗum ɗon e kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala si tawi yadata e to dina kam wona e makko kono si o jangiɗo o heɓi diplôme ji ha o heɓi ko yaltinamo ka dina l'islam haray a perdimo o perdi ala ko witi perdi ha perdugol ɓeygure muɗum nden Allah subhanahu wa ta'ala inni ko wiyete perdi kon ko perdingol hoore mum perdina ɓeygure muɗum nden yawmal qiyam si hewtama yawmal qiyam tawi an ɓeygure ma nden fof ko jolkete ɗum naɓe jahannama naɓe sokoye haray ko perdino hay suko ka hoore leydi ɗo tawi a aranama ɗon an e ɓeygure ma fopp on jettama on naɓama maison central taway no satti naafi no yawmal qiyama si hewtama tawi ko nangueteɓe on fof naɓe jahannama aray jahannama no hulɓini bani adama wata tenude ɗum ɓay noon to mayde ala ka hatti haray wakkilo ɗen haray welsindaki etoɗa ndeno dow ɓiɓɓe ma ɓen ma ɓeygure ma nden ndeno murta e hoore ndiɗo leydi hara bete alaɗo inne ko ɓay alaji kaari yayno ma ceerno kaari ma modi kaari ko ɗum waɗi kono galleji buy ɗo hande se en daari nokkeli buy en taway jama on no welsindi no maapi tun ko on ɗum wurirte ko honno aweni aduna on heɓorto aweni lakara on si heɓaki haray aweni on heɓaki wuta goto mawnintino e janngugol nde ɗo deftere Allah janngugol o ɗo sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum na paykun na mawɗo heɓu tan gurdam maɗan
heɓu tan ko heɓuɗa tan piiji luttuɗi ɗin ɗon heɓu ɗon tan fi faamugol ka ɗo dina Allah subhanahu wa taala daranakol ka sona ɗum on tigi o nisay ka nise nafata ka hoore aduna ka hoore ley ɗo taw nisata ɗo taw nisata say yiiɗa groupe ɓey ngure maɗen ren eto ɗen ɓeɗo geɗal ɓeɗo sonnaɓe andinen ɓe dina ɓeɗo sonnaɓe ɓay ko ɓuri ɗuude kon kamɓe londoto ke galleji worɓe ɓe gattoto yaade eto ɗen sonnaɓe fama dina na ɗum sa feƴƴi ber ko ettotonoɗa kon ko ɗum liɓete ko mahunoɗa kon ɓe liɓay ɓay sonnaɓen no heewi ko seeɗa ɓe heewi hettude foti noon ko rewgol ka woti ko ɓiɓɓe ɓe maako kawtal maako oɗon da no hettay ɓe heña haray yo Allah subhanahu wa ta'ala tabinti en hoore ka ɗo diina makko yo Allah okko en aljanna yo Allah dandu en yiito yo Allah okko en moƴƴere makko nde yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin fiyake meɗen o yo Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni wawɗo kanko woni hattanɗo yo waɗan en newende o ittan en sattede nden wonde nder ndiɗo leydi yo Allah subhanahu wa ta'ala halfinan en fiyakeji meɗen ɗin ko ɗum woni lontoto laamotoɓe fewja fi meɗen yo waɗu moƴƴuɓe meɗen ɓe woto waɗan en bandiji ɗi yo waɗan en kala wawowo sendude fonna fotidira yo waɗan en ɓenɗon ɓay ko wawɗo ko hattan Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin fiyakeji ɗi yo Allah waɗu barke golleji ɗin waɗa barke geɗal ɓeɓen waɗana en joddi aljanna danda yiite ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين